Mihango ya gucarania na mĩĩrĩ ya andũ ana arĩa marerĩkana marakuirwo nĩ maĩ ma rũĩ rwa Mũtune mwena wa Kĩbĩra yambĩrĩirie mathaa-inĩ ma kĩroko kũrĩa aikaria mwena ũcio meyumĩririe kwa wĩingĩ gũteithĩrĩria mĩhango-inĩ ĩno, amu kũrerĩkana andũ aya marakuirwo nĩ mũihũro wa rũĩ rũrũ marĩ nduthi-inĩ marorete gĩcagi gĩa Kĩbĩra. Juu hao watu wameenda wamewacha watoto wadogo, huyo ni kijana na amewacha mtoto mdogo na bibi mdogo. Sasa unaona ile iko hapa Kibera ni hasara. Hii damu yetu kila wakati kukinyesha watu wanakufa. Kwa saa hii watu wamekufa na hata hatuwezi jua ni wangapi. Kama kwa saa hii neiba wangu amekufa. Huyo naye ni kama ameniajiri kazi. Sasa saa hii kazi nitapoteza. Kurerĩkana nduthi ĩmwe nĩ ĩrĩkĩtie kuonekana o hamwe na mĩĩrĩ ya andũ atatũ, ĩndĩ andũ angĩ erĩ no marathi na mbere gũcaranio nao, gũgĩkuĩrwo mĩĩrĩ yao ĩthererio nginyagia demu-inĩ ya Nairobi. Tumeshapata wawili wako hapa na bado tunatafuta wengine, bado kuna mtu alibebwa na pikipiki na hawajapatikana hao wawili. Kuna wengine pia walipelekwa hawajapatikana. Kwa hivyo ni kama kuna mwili 5 bado haijapatikana hapa. Hii daraja yenye iko hapa Southland hapa Wanga Kibera South, hiyo daraja tunaomba ibomolewe kalabati ndogo sana. Kila wakati maji ina block na inaua wasee wetu. Mũihũro oho nĩ ũcũngĩrĩire hathara nene nyũmba-inĩ cia aikari amwe arĩa nyũmba ciao ihofanirio nĩ maĩ ma mũihũro wa mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura. Mafuriko ilianza mwendo wa saa 4:30 na kulikuwa kubaya zaidi. Shauri mattress, TV, kila kitu na kuisha loa maji, hakuna kitu inaendelea mzuri. Na ilikuwa tabu maana mlango ulikuwa umekataa kufunguka, shauri ya maji na kuja na force. We have had losses that nobody can even compensate us. Last night we slept outside in the rain. Almost 5 houses have been affected, the walls are down and the damage is beyond our understanding. Na kuo mwena wa Mũkurukai ya bohoroti ngũrani, amu kũrerĩkana andũ atatũ nĩ marĩkĩtie gũkuo nĩ mũihũro wa mbura ĩno na gũkinyiria rĩu mwĩrĩ wa mũndũ ũmwe nĩ ũrĩkĩtie kuonekana, gũkũ mĩhang'o ya gũcarania na andũ angĩ erĩ ĩgĩthiaga na mbere, na oho nyũmba cia aikari matiganĩte nĩ ithũkangĩtio. Siku ya Jumanne kunaye mwanadada ambaye pia kidogo aliweza kusombwa na mafuriko haya na mwili wake tayari tulishaweza kuupata. Kuna nyumba ambazo zimeporomoka kama ile ng'ambo ile, hasa hakuna venye mtu anaweza jiama ati anaenda kukaa sehemu zingine. Ni hii mtaa yetu, tafadhali serikali jaribu kutuangalia makazi. Kwamba watu wawili hawajapatikana na wajulikani waliko. Kwa hivyo polisi bado wanaendelea kuwasiliana na kujaribu kuwatafuta tuweze kujua kama waliathiriwa na mafuriko haya ama labda wako kwingineko. Kabuni ya thitima ya Kenya Power nayo yugĩte kumana na mbura ĩno, ceceni ya mwena wa Nairobi West nĩ yarahĩte nĩ ũndũ wa thingo cia demu ya Nairobi kuna, na nĩ ũndũ wa thĩna ũyũ icigo imwe cia Nairobi irerĩkana gũkorwo na thĩna wa thitima. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.